Ja sam advokat Saša Gemaljević. Ovim putem izjavljujem da se pridružujem i da podržavam buduće planirane proteste širom naše zemlje. Ujedno koristim ovu priliku da pozovem moje kolege, advokate iz Advokatske komore Beograda, čiji sam ja dugogodišnji član, odnosno sve advokate iz Srbije, da podrže ove proteste u svojim gradovima i drugim mestima, kao i moje klijente, bivše radnike PKB-a, koji su se sada organizovali u obliku udruženja RIT, koje broji oko 3000 članova, da nastave svoje, odnosno da podrže ove buduće proteste, a sve u cilju obnove i daljeg razvoja građanske demokratije, gde su građani osnovni nosioci suverenosti u Republici Srbiji. Hristos Vaskrsel. Ja sam Milovan Brkić, glavni i odgovorni urednik magazina Tabloid. Poručujem građanima da se sloboda mora osvajati. Nije dobra sloboda ako je donesu drugi, ako je donesu stranci. Oni uvek imaju svoje interese. Mi smo došli u situaciju da nećemo ostati kao narod, da ćemo biti razvijena država, uništeni u svakom pogledu. Pozivam građane da se osveste, da se bore za istinu, za slobodu, da bi se srušio ovaj totalitarni zločinački režim koji je Srbiju devastirao, proterao pola građana iz Srbije da beže glavom bez obzira da bi živeli. I mislim da moramo da shvatimo da ćemo umreti kao robovi ukoliko se ne pobunimo. Pozivam da građani izađu na mirne demonstracije i da ne treba da se plaše za svoje živote ako ih režim preko svoje policije ili batinaša napadne. Vidite da se svuda u svijetu ljudi bore za svoja prava i osnovne slobode. Izlaze na ulice, žuti prstoci u Francuskoj. Zločinački režim Macrona ubija na stotine mladih ljudi u Francuskoj. Prebija žute prstuke, decu, ali oni moraju da se izbore za slobodu. Nema nam druge. Izađimo na ulicu, iskažimo svoje nezadovoljstvo prema režimu. Budimo odlučni. Hristos Voskrese, draga braćo i sestre motociklisti. Ja sam Rade Vojvodić, predsjednik Moto Federacije Srbije. Koristim priliku da pozovem sve vas motocikliste rodoljube da zajedno sa svim građanima Srbije izađemo na ulice svih gradova i sela, na mirne proteste i tako pomognemo svoje otadžbini i sebi da se oslobodimo ovog kriminalnog izdajničkog režima koji ćemo ukloniti i baciti na smetlište istorije. Time omogućiti naš biološki opstanak i spasiti Srbiju. Kako radili, tako nam Bog pomogao. Živela Srbija! Ja sam Zlatko Gigić, bivši žandar koji je osuđen i ostao bez posla zbog zakonitog postupanja na Paradi ponosa 2014. godine, a sve zbog sprečavanja i ugrožavanja skupa od strane braće Vučić i Mali i njihove vojne pratnje u njihovom obezbeđenju. Ovom prilikom u svoje ime i u ime kolege Slavka Stojanovića pozivam sve slobodno umne građane ove naše lepe Srbije da dođu na protest, da pokažemo da nas ima još uvek u Srbiji koji se ne bojimo da iskažemo nezadovoljstvo. Pozivam i moje bivše kolege da stanemo ponovo rame uz rame kao nekad na Kosovu, da odbranimo čast i dostojanstvo Srbije kao i tada. Sve za Srbiju, Srbiju ni za šta. Ja sam Dragan Radović, ekonomista, privrednik i privatnik. Pozivam sve građane Srbije da po okončanju vanrednog stanja izađu na ulice svojih gradova. Moramo da pokažemo političko-birokratskoj mafiji da je gotovo sa bespomoćnom pljačkom svih nas. Da se moraju povući sa vlasti i da će odgovarati za sve kriminalne radnje. Njihovom smenom počinje preporod Srbije. Podizanje privrede, povratak naših građana iz rasijanja, zaustavljanje dolaska migranta. Jednostavno rečeno, stiže očekivani bolji život. I ponavljam, svi na ulici. Pogledao sam scenario za skup.
o svim tačkama koje ste javnosti pružili. Prvi put susrećem se sa dobrim, usmerenim i veoma konkretnim, a mogu reći veoma ozbiljnim kritičkim problemima koje se najavljuju, koje javnost treba da osvetli, da se upozna šta nas čeka i kakva nas budućnost čeka. Dakle, da izlazi iz ove vrlo duboke, složene ekonomske i socijalne krize. Praktično bih potpisao sve što je tamo dato kao koncept. Dolazi nam vrlo duboka financijska, razvojna i socijalna kriza sa pravim slomom javnog sektora i ogromnim deficitima i padom bruto domaćeg proizvoda. Deficit će se verovatno kretati, astronomija je to između 8 i 10% bruto proizvoda. To je ogromno, to je nezamislivo, ali dobro sad što je tu je. Treba okupiti sve ono što je zdravo, što je dobronamjerno i što nudi prava rješenja i ukazuje na probleme. Postojeća vlada, ja moram to da kažem, treba da se stvori od sposobnih i kompetentnih stručnjaka kao prelazna vlada, da se ovi problemi iznesu i da se traže prava rješenja, da ne utonemo u još dublju, još težu i neizvjesnu krizu. Prema tome, mislim da je dobro da ste pokrenuli sa ovim pitanjima, da ste otvorili jedan široki front nacionalnog, ne bih rekao spasa, nego otkrovenja, a onda za toga slede rješenja i spas nacije i države. Mislim da je ova vaša inicijativa izuzetno dobra, poželjna je i jedna, po meni je to jedna od najozbiljnijih odgovor, ne politikanski, politički, znate, platformi, nuđenja, kritika i tako, dostojanstveno, ozbiljno, trezveno, bez bilo kakve patetike, ukazivanje na probleme i što nas čeka, šta nas pritiska i da se traže adekvatne rješenja. To je onaj moj stav povodom ovog vašeg poziva i vrlo rado ću se odazvati gdje bude trebalo se uključiti i da pomognem iz područja koja pratim. Eto, toliko. Ja sam Dejan Pavlović, predsjednik Sloga sindikata zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Podržavam narodne proteste. Mi kao pripadnici vojske imamo mnogo razloga da budemo nezadovoljni trenutnim stanjem, obzirom da smo jedini zaposleni u Srbiji koji nemamo platu po zakonu, nije nam plaćen topli obrok i regres, prekovremeni sati također nisu plaćeni. Vojsku dnevno napusti po nekoliko pripadnika vojska na godišnjem nivou preko 1000. Vojska je pod ovom vlašću desetkovana. Zato pozivam sve pripadnike vojske, kao i sve bivše pripadnike vojske, da se pridruže narodnim protestima. Također pozivam i sve ratne veterane koji su također oštećeni ovim sramnim zakonom o pravima boraca koji je skoro donet. Pozdrav svima, moje ime je Andrijana Parivodić i govorit ću u ime Udruženja građana Pravo na izbor. Udruženje građana Pravo na izbor je neprofitno, apolitično udruženje, nastalo početkom 2019. godine. Udruženje čine većinom roditelji čija su deca bila pre vakcinacije zdrava, a nakon imunizacije razvila lakši ili teži oblik neke bolesti ili čak i umrla. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije jasno piše da se nakon vakcinacije neželjena dejstva zaista i dešavaju. Kojem detetu, odnosno osobi, će se dogoditi, ne zna se. Dakle, rizik postoji. 2016. godine izglasan je Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ovim zakonom je oduzeto pravo roditelju da odluči šta je najbolje za njegovo dete. Roditelji se prisiljavaju da svesno ili nesvesno ulaze u rizik da njihovo dete bude oštećeno. S druge strane, zdravstveni sistem uskraćuje potpune informacije o vakcinaciji. Isključivo obaveštavaju roditelje o dobrobitima, a banalizuju neželjena dejstva koja se zaista i dešavaju nakon vakcinacije nekoj deci, odnosno osobama. Udruženje građana Pravo na izbor se zalaže za potpuno i nepristrasno informisanje roditelja od strane lekara o benefitu i o riziku koju nosi vakcina. Za pravo roditelja da donesu odluku koji će rizik preuzeti na sebe. Dakle,
sloboda izbora kada je vakcinacija u pitanju. Ovom prilikom Udruženje građana Pravo na izbor izražava svoju zabrinutost da će trenutna situacija u zemlji i u svetu biti iskorišćena za nametanje nove obavezne vakcinacije protiv koronavirusa, zanemarujući neminovan rizik koji će nositi kao nalečije. Zabrinuti smo da će novonastala situacija biti iskorištena za uvođenje još restriktivnijih zakonskih mera po pitanju vakcinacije. Udruženje građana Pravo na izbor dolazi na protest da se još jednom čuje glas za slobodu izbora po pitanju vakcinacije. Svako dobro, pozdravljamo vas. Ja sam Milinko Milodinović, predsjednik Udruženja penzionera PKB-a RIP Kovilovo i pridružujem se protestima zato što nismo ispoštovani od strane države, iako smo zahtevali mnogo puta, međutim država se oglušila, iako smo mi 100% u pravu i dokazali smo da smo 100% u pravu, međutim država nema razumevanja za nas penzionere, a kune se u penzionere. Prema tome došlo je do toga da više smo izgubili mnogo poverenja u državu. Srbine, ustani. Ja se zovem Davor Bošković i autor sam YouTube kanala Srbine, ustani, znači YouTuber, i podržavam trenutno proteste u organizaciji moga srpskog naroda. Želim da živim u Srbiji bez vođa, bez političara iskompleksiranih lopova i svih ostalih. Želim da živim u čestitoj, slobodnoj, mojoj srpskoj Srbiji. Prema tome, Srbine, ustani i pridruži se protestima u organizaciji srpskog naroda. Ja sam profesor dr. Miladin Ševarlić, nepartijski i samostalni narodni poslanik u prepoznatljivoj Hromadijskoj narodnoj nošnji i autor prve deklaracije za Srbiju bez GMO. Poštovani građani, pozivam sve građane u Srbiji i srpske državljane u rasejanju širom sveta na opštenarodni protest na centralnim trgovima u našim opštinama i gradovima i ispred srpskih ambasada i konzulata u inostranstvu. Za Srbiju bez GMO, za kontrolu poljoprivredne proizvodnje i hrane na prisustvu GMO, za promenu nebulozne definicije o genetičko modifikovanoj hrani u Zakonu o bezbednosti hrane, kojom se više štiti stoka nego ljudi. Poručimo sadašnjoj i budućim vlastima u Srbiji. Ne želimo GMO na našim poljima i u štalama. Ne želimo genetički modifikovanu hranu na rafovima prodavnica u Srbiji. Protiv smo promjene zakona o GMO. Naša je sveta dužnost da ostavimo zemlju naših predaka, našoj deci bez GMO. Kako radili, tako nas Gospod Bog i pomogao. Datum protesta naknadno ćemo objaviti u skladu sa datumom održavanja protesta protiv genetički modifikovanih organizama u svim gradovima i državama sveta. Ja sam Aleksandar Mitrović Metanoja, magistar psihologije i psihoterapeut, član Razvojne akademije nauka, osnivač i član Međunarodne srpske akademije nauka i umetnosti, Institut za vibracijnu medicinu i vibracijne aparate. Danas je 19. april 2020. godine, dan najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Gospodnjeg i dan kada sam pisao predgovor za zbirku pesama Kosmički dijalozi moje drage prijateljice Dragane Simić, čija je kćerka upravo rođena na današnji dan, na dan Vaskrsenja Gospodnjeg, tako da ništa nije slučajno, sve je sinhronicitet, a iza svakog sinhroniciteta stoji arhetip, pozvan ili ne, Bog je uvek prisutan. Isto tako nije slučajno što je najduži karantin u Srbiji, a i u čitavom svetu upravo na Vaskrs, što je zabranjeno vernicima hrišćanskim da prisustvuju u liturgiji, evharistiji, da se pričeste, dok satanisti s druge strane slobodno prizivaju satanu i nadaju se Antihristu. Dakle, živimo u jednom svetu u kome se odvija i metafizički rat između Boga i đavola, između psihopata i empata, između bogatih i siromašnih. I u tom smislu ja pozivam
moje prijatelje da podrže ovaj protest koji će biti organizovan iz razloga što je sadašnja situacija u Srbiji tragična zbog islamizacije i migrantizacije Srbije, ali i zbog toga što farmaceutski lobi, vakcinaška mafija želi da pogrešnim načinom vođenja ove krize oko COVID-19, oko infekcije koronavirusom, promoviše vakcine, masovnu vakcinaciju i čipovanje kojim će da se utvrdi da li je neko vakcinisan ili ne, kao uvod u novi svetski poredak i kao način da oni sami zarade procenat od masovne vakcinacije koja se priprema od strane takozvane duboke države. Ja sam o ovoj pandemiji koronavirusom pisao još pre mesec dana i na osnovu studija sam rekao da je u stvari virus veštački stvoren jer su nađene 4 sekvence HIV virusa od strane indijskih genetičara, što nije moguće prirodnim putem da dođe, a isto tako virus mutira svakih 15 dana, tako da je besmislena svaka vakcina. I prvi sam ukazao na lek klorokin koji je promovisao profesor dr. Didier Raoult, zajednički prijatelj sa profesorom doktorom Bogdanom Manojlovićem, mojim dragim prijateljem iz Pariza, i profesorom doktorom Milom Malečković. Nažalost, kod nas su pacijenti zamorci na kojima se ispituju neispitani lekovi, dok se terapija koja jedina deluje, a to je hlorokin i azitromicin kod pneumonije, i ne daje, a kliničke studije koje radi u Marseju Didier Raoult pokazuju da on ima najmanju smrtnost od 0,5%. Na taj način i ovaj totalitarni sistem u kome živimo na pogrešan način vodi čitavu ovu krizu, da je podeljen klorokin narodu i rizičnim grupama, do ovakvog razvoja događaja ne bi došlo, jer klorokin prema čuvenoj studiji časopisa Nature deluje na klatrin i jedan protein u ćeliji, tako da onemogućava ulazak virusa u ćeliju i treba ga davati preventivno pre nego što pređe na pluća. Eto, toliko od mene. Ja ponovo pozivam da svi ustanemo i da se pobunimo protiv neljudskog načina života u Srbiji, protiv državne mafije koja pljačka Srbiju i uništava Srbiju, protiv jednog totalitarnog sistema, psihopatske organizacije sa jednim psihopatom na čelu državnog aparata, i da damo svoj glas za slobodu i za zdravlje nacije i za opstanak nacije, jer ovo je biti ili ne biti za Srbiju i srpski narod. Pozdrav srdačan od Aleksandra Mitrovića Metanoje. Podržavam i sve snage ideju koju je Branko Dragaš pokrenuo, da bude opšta pobuna, ne mora na Dahlije, neka bude kandijevska, ali ako krenu da nas biju, bit će onda i buna na Dahlije. Svako od nas, kao mala ili malo veća luča mikrokozma, što bi rekao Njegoš, treba da zasija i da iz sebe izvuče najbolje energije za spas ove napaćene Srbije, koje i pre ovog diktatora imala nesreće sa vladarima, i da valjda smo karmički zaslužili da se ta nesreća jednom za uvek prekine.
Dobar dan svima, ja sam profesor dr. Vladimir Kovčin, internista onkolog i radim ovaj posao 35 godina. Želeo bih da vas podsjetim kolege da već godinama naš zdravstveni sistem se urušava, nismo zadovoljni, odlaze nam mladi, ne znamo ko će nas lečiti. Želeo bih sada da vas pozovem da se priključimo svi koji smo nezadovoljni sa ovim sistemom, da se okupimo na jednom mirnom protestu na kome ćemo iskazati svoje nezadovoljstvo i tražiti da se drastično promeni ono što se dešava u ovoj našoj zemlji. Da napravimo jednu bolju državu, da promenimo zakone, da uspostavimo vladavinu prava i da omogućimo da naša deca žive u jednoj slobodnoj i demokratskoj državi. Isto bih vas pozvao da se okupimo u što većem broju, da ti protesti budu mirni i dostojanstveni i da iskažemo svoje nezadovoljstvo. Znam da će biti oni koji se ne slažu sa time, ali tu smo da suprotstavimo različita mišljenja i da uradimo ono što je najbolje za budućnost naše zemlje i naše dece. Zato nemojte propustiti priliku da dođemo u što većem broju i da pokažemo da smo nezadovoljni sa onim što se dešava poslednjih 20 godina. Hvala vam i vidimo se. Drage sestre i braćo, pozivam sve državljane Srbije u Srbiji i rasejanju, sva udruženja, pokrete i partije koji bi želeli normalnu državu Srbiju, koji se ne boje i koji su spremni da se bore do kraja da se to i ostvari, da se pridruže ovom pozivu i ovoj ideji, da se zajedno okupimo i borimo, da se prebrojimo i vidimo koliko nas ima, da se organizujemo i krenemo u akciju. Samo svetlo gasi mrak. Sa verom u Boga do konačne pobede. Srdačan pozdrav.